i slušanje i bavljenje pravom muzikom zapravo je možda jedini način da ta deca u najmanjem uzrastu steknu jedan dobar ukus i da posle iz tog njihovog ukusa se razvije njihova kompletna posle jedna estetska percepcija. Moći dalje da idu i malo da zagrebe više od svega toga. Znači, neće, opet, još jednom da kažem, ja ne delim muziku sad niti bilo ko od nas prepoznana, nego sad dobru i lošu muziku. Ali poenta u tome da oni zahvate sa vama, da zahvate što je više od toga moguće i da iz svega toga istelektuju jednog dana nešto što je za njih najbolje, nešto što se njima sviđa, ali da imaju prilike da puno toga čuju. Neki ljudi su koristili neke automobile i avione, neke koje koriste puno goriva i onda je to sve otišlo gore visoko na naš suncobran i počeli da ga gritka i napravili su se neke velike rupe. A što mislite, kako to može da se spriječi? Taco, znaš možda? Kaži mi. Da ne može se više automobili, ne može se to. I šta još? Kako još može da se spriječi? Da vozimo bicikle. Tako, znači može da se spreči tako što nećemo ići kolima, izbjegavat ćemo automobile i avione i ići ćemo nekom Ja se nekako kontrolio. Aha,